guys, tudatinze muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe step ya kabiri uko twafungura VPN yacu. Tugiye kuba twarebera hamwe uko twafungura VPN yacu iduha megabyte z'ubuntu, niyo tugiye kuba twakibandaho. Icyo usabwa, icara wigane n'abandi maze umenye uko wakoresha VPN yawe ukoresheje telefone yawe, ntiwongere kugura data. Kurikira witonze. VPN yacu ni iyi ngiyi urimo urayibona, Zamu VPN. Tugiye kuba twafungura iyi VPN tumaze dukonegite amamega. Icyo tubanza kureba hano, tugiye kubanza turebe ko simukadi nta mamega afite, nta megabyte ziriho. Ahangaha urakurikira witonze, urebe ko nta mamega ariho. Tayari uribonera nawe, urabyibonera yuko nta mega ziriho. Turakupa tuze tube twafungura amakonegisiyo yacu, dufungure iyi VPN. Duherukana mbereka uburyo ki aho wayikura n'ukuntu yagera muri telefone yawe iyi VPN. Icyo usabwa ni ukureba iyi video, maze waba udasobanukiwe neza ukareba video ikurikira ibanziriza iyi ngiyi step ya mbere, maze ugakurikira akantu ku kandi. Turaza dufungure ino application yacu, ariko mbere ya byose turaba twabanje kureba yuko twafunguye data. Ngizi hano, niturangiza tuze dufungure ino application yacu. Kurikira witonze. Nifunguka irafunguka gutya. Irafunguka gutya. Kurikira witonze. Nifunguka irafunguka gutya. Iraba yafunguka gutya. Nifunguka gutya, icyo urakora uraza ukore hano handitse right, maze tube twafungura iyi VPN yacu. Hano urasanga aha hameze gutya, n'aha hameze gutya, n'aha. Nta kindi urakora, wowe urahita uza ahangaha, aha hambere handitse CGVPN server, uraza uhita ukandaho hano. Barahita bakuzanira ibihugu byinshi cyane tuba twakonegitamo VPN. Ngibi hano urimo urabibona, wowe uraza urebemo igihugu kimwe mw'ibi ngibi urakonegitamo VPN yawe, ikaba ariho iraba irimo iturika. Hari ibyo mu Buhinde, mu Budage, ndakeka yuko urabona ko ari Singapore n'ibindi byinshi. Uraza uhitemo kimwe hano, ushobora kwanga cyangwa se wowe icyo urahitamo cyose mw'ibi ngibi. Nurangiza uze hano ha kabiri, aha kabiri naho wemezeho, maze uze uhitemo simukadi igihugu cyawe ikoresha. Hano urasikororinga uzamura, uze urebemo. Hano urabona yuko igihugu cyacu ni iki ngiki cya Rwanda, gikoresha Airtel. Ngaha urimo urahabona, uraba waza ube wakemezaho ahangaha. Uraza ube wakemezaho ahangaha. Nzabereka neza nuko wakonegita kuri MTN. Aha ni kuri Airtel tugiye kubanza turebere hamwe. Ndabereka n'ukuntu wafungura data zawe ukoresheje simukadi
rya Airtel. Uraza hano scrolling uze urebemo aha handitse simukadi y'igihugu cyawe, aha handitse Rwanda Airtel free. Ngaha uri buze kuba wahitamo, n'aha hepfo n'ibyanga naho ube wahitamo ahangaha naho ugerageze urebe. Twebwe tugiye kuba twakoresha aha hambere, niho tugiye kuba twakoresha. Tugiye kuza dukoreshe hano hambere, uze wemezeho, nurangiza wemeze hano hari ikizeru, nurangiza utegereze. Iyo bikunze aha hejuru urabona yuko aha izi data zirabara hano, ndetse n'ahangaha zikabara. Icyo gihe biba bikunze kuko hano biba byabaye connected. Urabona yuko hano biba byabaye connect, ahangaha biba byabaye connected. Urabona biba byagenze neza. Rero ahangaha hano muri aka kazeru kari hano, urabona uko kahise gahinduka. Icyo gihe VPN yacu iba irimo ikora neza nta kibazo. Iyo bibaye connected nta kindi uba wakora, uba ari ukugenda ukaba wafungura data zawe ugatangira kuba nako ukazifungura website zawe uri gukoresha, maze nawe ugatangira kuba wakoresha megabyte zawe. Urabona yuko ubutumwa bwatangiye buza kuri WhatsApp, bwatangiye butugeraho. Aha hejuru hahita yikonegita agafunguzo, ahangaha agafunguzo gahita kaza. Urabona yuko agafunguzo kagezeho. Urabona ahangaha mu gihe wahisemo biba byakunze. Ushobora guhitamo yaba uri mu Rwanda ugahitamo simukadi yawe uri gukoresha, yaba uri hehe. Urabona yuko ahangaha nahisemo urabona yuko atari, nahisemo Kisas Zain Fab Pack Real. Ahangaha urabona yuko byakunze, byabaye connected. Ukomeza ugerageza muri bino bihugu byose baba baguhaye ahangaha, nibyo ugenda uba wahitamo. Urabona yuko na hano birakunze ko bikonegita. Nawe mu Rwanda ushobora gukonegita ukoresheje simukadi yawe, bigakunda neza nta kibazo. Nibyo koko VPN yacu tubashije kuba twayifungura. Ubundi buryo rero bugezweho ni ukurebera hamwe uko ese megabyte baba bakugeneye iyo ziramutse zirangiye ubigenza gute? Wabona izindi hehe? Wabona baguha izindi gute? Kanda subscribe, iyo video ninyikora izahita ikugeraho mu wa mbere. Ese VPN ko bakugenera iminota, ko ishobora iminota bakugeneye kushobora kurangira bitewe nuko wakoze cyane nyine ukayikoresha cyane, nta kuyiha agahenge ikarangira, ni gute wakurura izindi megabyte bakaziguha? Kanda subscribe, nzabereka n'ukuntu muzamenye neza uko wafungura data kuri simukadi ya MTN kuri telefone yawe. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde, naho ubutaha.